Ni undu wa baroti. Twaria mugukora ni ngoni wa thoita. Leo kuria gaichanjiro ri kuria thuri mathurite Usanii na makauga Usanii is full of con people. Niki Kisa na maana ri muthuri wetwa wa Honest. Yes. Mena waki ni ake eri ri ni merega kuhuthirwo ki Usanii. Kuhuthirwo ki no amahuthira ani athuri akuru tondu Honest ri muno ndira na njua yathondeka ndarama biacara yo ndiri andu aingi iyo na kuthio ndiri andu aingi na ni atambulike tondu athondeka nginya ici cia kuaya ici huragwo Honest na ici ingi cia gucuria kiande ndio mena murata weka iru no ngiwitwo muiru ri wa yes ni ari ngari KYS igicoke githiko well itura hau hake but it's a share it is no longer the man it used to be. Is a former celebrated Honest na muirore na mwanataro cio wao ri he mu maraguri to niguo magita guku icagi-ini wakite kuena toidu arendio ro oguo amarora akimera atiri nikiwa mse Honest nimewaangalia hivi nikaona mnakuanga mmekalia taranda ama ngeti ugo kiona mena taranda no the medal cia white na ni akuru mnakuanga mmekalia taranda ni vile hapa Kaichanjuru hawezi kuambia nyinyi ni watu ma celebrity mnafahamu mnatengenezea kwa pesa. Unasema nini wewe kijana? Mimi nasema naweza wapeleke kule kwetu. Tukienda tu hivi. Kuna Usanii mnaweza fanya tu kitoko hivi. Mrudi hapa na kila mtu elfu ngapi? 50. 50,000. Ni 50 wewe ni pesa njega. Utire mundu ungicithura. Wa salamu yate. Tuambie kuna mtu nazukia pesa. Amambia sasa tafanya nini? Arakimera atiri. Imejio mena yo ri. Wana matiria fatara kuongererwo kindu. Already acio ni comedians mangithonia Kakamega. Oguo mahana. Oguo matarie. Sasa sisi bana njua hiyo machangi. Bana sema nini? Mnikupalishe. Mimi sitaki niwatanganyo. Nataka niwatoe hapa Kaichanjuru. Mimi ndalipe kwa fare. Nitafutie nyinyi mahali mtalala na nitafute kazi. Tuende kazi kama ngapi? 5. Kama 5 na nyinyi. Pesa tutarudi tuweke kwa meza tufanye nini? Tugawane 50-50 kila mtu yake. Mara moja sisi kwa sababu pande hii sisi hapana rukiaga basi ile nakunja. Patia sisi muonda na kuongazisha nini? Mashokaniriria akili. Maona nagi oguo ri. Mara na nui mwanake o ni nyonaga weni ari akili nyingi. Ni ukona no kiona iratu cia macondo aracia ndira wega takirathira. Araumete okwao. Na ni baibaraga kuria kwao no tuendeke. Tuwe katiriri to tutikire mbisi. Leo ndarama wewe ndagie igire mweri. Tondu wakiendia makanitha-ini ri uragwo miaka iri ngigaturika. Ni tuiyure marakirikania nisa mathii ruguru na mumaragorire maravanga macemanie country vathi maingire bathi cio cietagwo matunda maikuite mundu kanyamikwa gake na mundu mukuanju mundu na kabagi kenda tukue twagucenjia na makihituka uguo matwaranite ri nimarona andu magitheka makauga ithe ndikwira atuika mendia Kametia. Yona ndo ni maratheka guku macaku. Ithuĩ ndĩrakwĩra twĩrigie mwena kĩhenjo. Tugicoka guku tugoka twĩna mbeca. Ithuĩ tugicoka guku kameme gagatuetha tũng'athĩtie.
ngaga twetha ithe tumakire reke twambe tuthondie ruguru marakingira ngani thabari rabo arituhira tondu ni ndaihu mara ikinya kachuma guthika kamega ti haha makinya kuu ri host uyu wao ri wetagwo Boaz Wafula. Boaz. Arakimonia mukaoria megukoma abaki and hotel na ria gibangite wira aramena meko mathio macukuru maigana matatu. Yes. Ni mundu ni abanga andu a guthaka uguo guthakira ciana akarihia. Yes. Na aramekira nguo ciho cia sangira ici ciigita kinene na ukuru Boaz na ake. Honestly mara complain na yengu eko joto sana. Kuna ingine hakuna joto. Hiyo sasa ndio wanataka kuona. Na mali ya shukuru ya bereri. Ciana ni irake nire muno. To maraka giroro rwimbo makero inyo thugutha ai. Na to matie guthugutha that is the fun beat. Sangalewa. Marathi cukuru ici ithatu na marasa kama toro irabu ici igiri iyo ni kiumia kigima o macoka mukawa makarugirwo makaria makarokio na mbikabu yes riu gwakinya kiumia giathira ri maraikara thiku ta igiri matonete Boaz yes host wao mamuhurira ri thimu ndirainga ndimutenja andu amukawa nao maroka maramera atiriri kundu guku ri akucharipu siku-ini siku-ini mmelala hapa kunya muda mlipa na nio mabatie kuriha kana ni Boaz akiri wale event kana isakiri weje ari Mose na niwe oyo mutenja riu ri gwakia muthenya oyo ungiri mukawara gwa riu no mumire tutikara ithemba kire tutikaraga oguo Boaz ni aroneka ni aria maikia kindu no mathabu ga ni mageka muico wawi ni magaikara thi meke mathabu makobaine metha Boaz ucio ri mathie cukuru ria marari ri marero mundu ucio ri ona ti wa guku ako Busia na mbeka kamega matire vea matire ki riu marabocirwo gwikanya mwetagwo street comedy marabanga kamunyonyo kana ihenya mathie stage makarugaruga andu makamaikiria ki maciringi maseji mone cia bathi marawanyitwo ni kanju kanju ya manyitari MCA wa area yo ri ararigwo muno athuri arona ni aku manake mutaria maramwira atiri zese natoka Gaijajiro umezikia huko tulikuja huku kama celebrate lakini mwenda kutu celebrate na boteana pesa yetu Ewe MCA no arama kuiretha arama he mbeca cia gucoka naku cia gucoka Gaijajiro no maugite karothwa eto tiare tithie wira wa giko Wotu toruru tuthekagererwo ni ye ama oliviria menyonyo uciomba wathu ania ngamuonera mara wuri mau okay ube mwe ni akamera tutiathiete maithinga ithui na mbeca icio torondera igwa nginya ni nyagetio guku ne maracokire mega Gaijajiro aro ni makinyeirwo ni uhoro tondu merite andu marathie biacara ya nguo ganda Numero geithe kai makia thinwa Madao kamenyithio ni Topaz Driving and Computer College aria mari muhari-ini wa